Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pobedili su na prestižnom regionalnom takmičenju iz oblasti fundamentalne investicione analize koje svake godine organizuje CFA, Institut međunarodnog udruženja i sektora finansija i investicija. Zato što su najbolji u regionu, oni su i naši gosti. Dragan Lončar, prodekan za saradnju sa Privredom Ekonomskog fakulteta u Beogradu, student Nikola Stanojčić, vođa pobedničkog tima i studentkinja Renata Gregović, članica tima. Dobro jutro, dobrodošli i sve čestitke, naravno. Hvala. Kako se osjećate sad kao najbolji u regionu, Nikola? Pa znate kako, osjećaj je vrlo lep, mislim da utisak još nije splasao. Evo, prošlo je nekoliko dana već od pobjede i što pravo da vam kažem, odmaramo se. Iako je već sredi ispitnog roka, pa imamo još neke ispite, ali... Ali dobro, malo par dana oduška, naravno. Kako je izgledalo samo takmičenje? Prvi deo takmičenja se sastoji iz pisanja rada, gde smo dobili kompaniju Svak Unikum, proizvođača mađarskog nacionalnog pića, i trebalo je da uradimo celokupnu analizu i 4 finalista tada prezentuju analizu pred sudijama u Mađarskoj. Dobro, i jeste očekivali uopšte pobedu? Nadali smo se da ćemo pobediti, ali nisam iskreno očekivala da ćemo uspeti. Bojali smo se jer mađarski timovi pobeđuju već niz godina unazad, tako da smo se, nemamo iskustva toliko koliko imaju oni, ali uspeli smo. Da, i sad kad sam pročitala ove fundamentalna investiciona analiza, mislim, ja to ništa ne razumem, ali kako izgleda sama priprema za to takmičenje? Pa sama priprema je vrlo zahtevna, jer su finansije, da kažemo, možda i najkompleksniji deo ekonomske nauke u koji se slivaju efekti svih drugih odluka koje menadžeri donose. Ovde je bila reč o, ajde kažem, jednoj kompaniji koja je autentična mađarska kompanija koja proizvodi biter alkoholno piće. Dobili su određene podatke o samoj kompaniji i mi smo kao tim, odnosno oni su kao tim uz moju mentorsku pomoć i uz pomoć Nikole Markovića, industrijskog mentora, morali da pripreme investicionu analizu. Znači da donesu odluku, odnosno da se postave u poziciju investitora, da li zadržati tu akciju, da li je prodati ili kupiti još akcija, jer kompanija ima potencijal da više novca zaradi u budućnosti. Da, dobro, a šta su oni odlučili? Da li da ulože ili da kupe? Odlučili da zadrže akciju, da ne povećavaju portfolio, odnosno broj akcija u svom vlasništvu, niti da prodaju. Naravno, na bazi čitavog niza argumenata strateške i finansijske prirode. Dobro, svaka čast, zaista. Koliko je bilo inače ukupno ekipa koji su se takmičili? Ukupno su 4 tima kvalifikovana za regionalno finale. Interesantno toga 3 mađarska tima i 1 naš. S obzirom da je CFA asocijacija. CFA je institut iz Amerike koji je najreferentnija institucija iz oblasti finansija, koja izdaje takozvanu CFA licencu koja se smatra, ajde da kažem, vrhovnom licencom iz oblasti finansija u svetu. Oni imaju jaku asocijaciju i jednostavno imaju, kao što je koleginica rekla, mnogo više iskustva u pripremi svojih studentskih timova i nekako su pobeđivali ranije godine. Ove godine smo razbili taj trend i 19. aprila idemo u finale. Dakle, tima, samo smo mi bili iz Srbije i vi ste njih pobedili. Ali kako to, zašto ostali? Jel to treba da se prijave na tom takmičenju? Zašto nije bilo, recimo, s obzirom da je regionalno takmičenje i ostalih timova, recimo iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine? Bilo je timova iz, recimo, Hrvatske koji, nažalost, nisu prošli u samo finale gde se prezentuju sami radovi. Ukupno je bilo nekih 10 timova, od koga su bile 3 iz Hrvatske. Mi iz Srbije i ostali su timovi bili iz Mađarske. Sada, nažalost, ti drugi timovi nisu uspeli da se kvalifikuju kvalitetom svog rada da prođu u finale, tako da su, nažalost, tu završili sve. Dobro, vi ste se sada plasirali u finale u Pragu, to je evropsko takmičenje, tako? Kada se ono održava? 25. aprila putujemo. Da. 25. aprila, pa dobro, dakle, par dana pauze i onda opet pripreme i za to takmičenje. Koliko tu učestvuje? Mislim, ja sam pročitala negde oko 4000 studenata. Pa na našem nivou finala očekujemo nekih 40 timova. Sve o svemu, s tim što 3 najbolje idu na svetske finale koja se kvalifikuju koji odmah dan posle. To je interesantno. Dobro, to je isto interesantno, ćemo isto da propratimo i tu se nadamo nekom dobrom rezultatu i plasmanu. Ali recite mi, koliko vam ovakva vrsta takmičenja omogućava da vas možda neke kompanije primete, da vam ponude posao? Dosta toga. Samo takmičenje u Mađarskoj je bilo organizovano u prostorijama kompanije Morgan Stanley, koja je jedna od najpoznatijih investicionih banaka na svetu, jedna od najvećih kompanija. Samim tim ovo takmičenje, na osnovu ovog takmičenja mi možemo da demonstriramo potencijalnim kompanijama da smo uspješni, da imamo određenu stručnost i da se tako izdvojimo od drugih studenta. To je više demonstracija našeg znanja koje bismo mi kad demonstrirali, ali ovo je direktan način da se mi proaktivno pokažemo u najboljem svetlu. Je li bilo nekih ponuda možda?
Pa pitali su nas već tada iz Dobro. Stanleya i kontaktirani smo odmah posle, da li bismo bili voljni da im ostavimo kontakte, da mogu njima slobodno da raspolažu, tako da... Dobro, a vi ste- Pregovara se o iznosu trenutno. A to je, da, pa to je ekonomista. A dobro, i vi ste njima rekli šta? Vi planirate kada završite fakultet, ti si 4. godina, ali tako, Nikola 3. Da, kakvi su vam planovi za budućnost? Planirate da nekako svoju budućnost vežete za ovu zemlju ili bi voljeli više da odete u inostranstvo? Pa, trenutno mislim da to zavisi od jako velikog broja faktora. Ja bih Opet od voljela da, finansija. između Dobro. ostalog, voljela bih da jedan deo baš školovanja završim u inostranstvu, da steknem iskustvo, da vidim kako se živi napolje, a da li ću se nakon toga vraćati u Srbiju ili ne, to zavisi. Ako svi ti pametni, lepi ljudi odu, ja stvarno ne znam šta će ovdje sa nama biti. Ali hajde da vidimo, Dragane, da li ćete vi predvoditi ovaj tim u Pragu? Da, naravno. Dobro. Koji je savjet koji je onako najvažniji koji ste im dali? Pa najvažniji savjet je kada iznesu svoj stav da imaju jak argument za taj stav, pa makar taj stav bio pogrešan. Znači da se ne dvoume, da ne pokažu nesigurnost, da imaju logički odbranjiv argument za neki stav koji iznesu. Ako kažu zadržati akciju, da kažu da su to 2 ili 3 ili 4 argumenta koja stoje iza tog stava. Jer u ekonomiji retko kada imate egzaktan odgovor. Znači i tek empirijsko iskustvo pokazuje da li i nekada čak i neka ex post analiza da li je ta odluka koja je ranije doneta bila ispravna ili nije, ali je bitno da u tom trenutku zauzmete čvrst stav i da imate jasne argumente. Dobro, dakle, sigurnost i da zadržite svoje stavove, naravno. Hvala vam mnogo što ste bili gosti. Ja vam želim puno sreće u daljem radu i naravno pratit ćemo to dešavanje i u Pragu posle to svetsko takmičenje i bit ćete onda opet naši gosti, svakako. Hvala puno. Naravno, samo pobedi. To onda vam kažemo. Hvala još jednom.